Jauh lah ada abang. Yes. Kan ganteng bang nau ngelek nah. Makasih timbak. Makasih. Iya. Mati am. Makasih Lin, jar aku tuh timbak. Apa? Jadi itu timbak. Kau kayaknya barang getah. Siapa yang menuri? Bahaya toh. Di tetap basi ya. Barang getah. 60 larang. 10.000 saja seon aja. Seon itu sekilo lah. Sekilo rasanya 10.000 aja. Dah, tahan benar. Kali seton. Berapa? Banyak. Kerasaan mana bang? Nah, apa ya? Ngaran begawi sorangan. Apa-apa sorangan, Mana haus, sungai jauh. Anak ko tadi kemana kah tuh? Ada aja bang pinanya di pondok tuh, timbak. Our game diurusi nggak jadi beres gitu. Ada banyu nah. Banyu getah benak keracunan. Lu anu baku usus kedaka. Makan anu temin banyu tawas. Bakal aku pondok nah nyulah anak. Mana kakak anak to? Pek. Apek. Tuli kah? Kada batalinga kah? Di siyo kaitan. Pek. Uma mulinak. Turing. Bangun. Nang ini juga kita minta kawan amat nih. Kalau pina mengulir pina begawi, jangan lagi bakawan. Yang bawa kuring tadi bae. Menjarang banyu, kita nih haus nah. Ditanggar banyu. Bulah kopi kah? Apa kah? Sana menjarang. Ambil banyu di sungai sana. Enggak ada apa DM sana aja mau kota sana ambil. Mau kejauhan deh. Maka kalah ya tuh dia seorang curah tarus. Ya bah menabas lo. Iya. Ayo bahaya. Ya lawas lah. Siapa nih banyunya, Bah? Tandon. Tandon. Di atas setengah aja, jangan banyak, setengah aja. Iya. Maaf. Ada ngarang kada telinganya tuh. Bukan abah nih. Orang nyaman guring dibuang ini mak mai tiap hari. Padahal ngantuk bener mata nih disuruh. Mama bilang ada itu di mamai. Salah nih di mamai. Tapi mati wah. Lawas nih. Kok guringnya dulu setumat kawai mah hadang setumat nah. Mau guring benar mati lah. Mau guringnya dulu nah. Nungguin abah datang ya. Sudah ke juga Fikri menjarang banyu. Menggurak juga kah? Pina kada mahia hiau. Guring pulang sama anak nih. Kacau.
Oh, uma. Cocok kada singgurakan banyo. Amun hibak kayak ini. Bepasir pulang. Uma. Ini pacang manyinso. Iwara anak ini. Tadi gandah pulang pondok nih. Kakanak bangun nih, kakanak nih, subuh. Bakso. Bangun. Apa, Mbak? Ikam tadi disuruh menjarang banyo. Sudah. Ujarku separuh aja. Japian Jangan tadi hibak. setong japian. Astagfirullahaladzim anak. Itu hibak ya sudah. Ini nih, sekolah kang ngerti rajin nih. Aduh, hai. Dibuangi dulu separuh, supaya lakas menggurak. Nah, karing nah butuh rakungan. Japian pang teh tadi setandun. Setandon tuh pacang manyin so. Pacang orang gotong royong, setandon ayo jarang. Udah sana aku aja segelas aja minum. Buangi sepale. Nggih. Banyu pat menggurak disuruh buang pulang. Astaga, sayangnya dibuang. Mau sudah menggurak kayak ini tuh. Daripada aku buang, baik siram tanaman supaya subur lah. Yang sini itu supaya anu lah. Banjir juga. Uyuh sudah mengambil anu. Mana abah bu mamanya taruh. Saya acil aja nih mamanya hari bu mamanya taruh. Sini kira-kira kehendak abah nih. Ya dah pas dah. Namun saya ini lakas menggurak nih. Mas benar menggurak. Apik parak mati pulang. Dope pulang. Uma. Ini hangit. Berjarang banyu hangit. Makanya berkisahnya. La ilaha illallah. Uma. Puang. Disuruh menjarang banyu. Kebanyakan. Disuruh mengurangi. Kayak hangit. Karing lah. Di warung piknik. Uma nang ini apa lagi bacang menyerang banyu. Parak tunggul gurit cirat nah. Ini gesan mau ada higatah aja yang ini. Cowok anak. Bangun. Uma gurin kayak orang mati. Begeneh nyiro dah aku kan bangunan. Mau baca asahan ke kepala nih. Bangun. Mana tahan kop? Apa? Ikam suruh menyerang banyu kah bolah lempeng? Lempeng apanya bah? Menyerang banyu hangit. Mana dong ya? Anyar rasanya ditinggalkan tadi. Beluang cirat. Ikam nih kalau diharap jadi anak. Ini. Aku mundurkan diri jadi abah ikam. Nah, jangan bahaya. Yes, ada lagi dah. Alhamdulillah benar. Ada lagi dah toko menyari ki. Syukurnya. Ada lagi toko mama. Bisa ya tuh.